Chibay ulit tuntuma chuan Dr. Somni pangalak tu chungchang hi in lo soi don teng Mizoram Public Service Commission chuan April ni Somni Prokhan advertisement number 1 of 2026 to 27 ati chuka hemi yang hian Dr. Post tima yang Jr.Grade of Mizoram Health Service Combined Competitive Examination 2026 abot sa idona hi an hatona turmun chu Health and Family Welfare Department ania an halatu tur chu Mizoram Public Service Commission ani post zati somni panga nia heng zinga tang hian dental surgeon sub kadaran ti mai chu post nga omdona chon post nga zinga hian post khat hi PWBD tan chu blindness and low vision tan post khat reserve ani dona general duty medical officer an ti mai hi post somni la kan dona heng zinga post som pakoi general deal thayanga post khat hi PWBD tan reserve ani dona ni PWBD chu blindness and low vision ani chuan lobby hi level 10 pay matrix level 10 ani don bokani chuan he na deal na hi mpsconline.mizoram.gov.in a mei ni somni tlai mei ni somni sang ni somni prok tlai dar li ma in deal na hi Mizoram Public Service Commission online portal a submit man turani he na deal tum ta chuanin last date ni ma nge hian deal na te submit turani a tin deal na submit tur chuan MPSC web portal a hian one time registration ti angaya one time registration na ma alo ti to tan chuan an registration lo nei sa karin mai turani chuan he na deal tu ta chuanin an deal na te kha aman deal na man pe kani nuwa submit ani ngei ti kha chi an chian turani a chu tiang ani lo chuan he na deal anga pomani don lo ani chuan he na deal tu ta tim na nga hian soi leila educational qualification dental surgeon sub kadaratan hian BDS degree recognized university tanga nei an anga ya chuan national council mo state council ina mo a recognized permanent registration ai an ni bok turni chuan general duty medical officer GDMO sub kadaratan chuan a deal tu ta chu MBBS degree recognized university tanga nei an ni turni a chuan internship kal to an nge bok turni internship lakal lo in an lo deal ve a an tling chhozel ani chuan an hna pek ani ma nge in internship pi an kal nge masapot turni chuan he na deal tu ta chu thingtlang lama lo thok to thin ani chuan du sak bi kan ni don ani chuan Mizoram State Medical Council noya permanent registration nei an ni ngai bok ani he na deal tu ta chuanin Mizoram Sarkarina dana nei sa anga group A le B le C na deal tu tena an nei ngai computer thiam na kha an nei turania computer proficiency certificate an nei ngai ni hi kan fiat all sam dan turin nilit noya triple C tal kan nei ngai ya kami yang level emo an nei ngai ya chuan nilopon recognized institution emo AICTE emo MSCTE na an pompui atanga tathum tal computer course zirur khating certificate nei te khan an deal the ni he na deal tu kum bi en na tan January ni khat sang ni somni por kum man ni don ti kan lo fe don ni he na deal tur ta chu kum som ni pakhat ai no pang lo le kum som thum panga yu pa lo ni tur ani a chonin atam lama hian upper age limit hianin schedule tribe le schedule caste tan kum nga thleng ngai na tiam thei ani chonin age proof kum ti chin na tan hian HSLC mo HSSLC certificate mo man thei ni a chuting certificate a chon an pian kum chiang takin alan chon pom thei ani don ani chon chuting certificate a an kum pian kum alan lo ero chon heng pian kum age relaxation chungchanga hria tur tul le pom thei chin chungchang te en theya chu an web portal kan soi le lokanga https://tinyurl.com/h-relaxa tia hianin in lo endonia heta hian kum ngai na tiam na chungchanga langani ena dil tu chuan Mizo language proficiency test pass sanga ya Mizo language proficiency chungchanga hianin Mizoram Sarkarin kalmang order omsa notification omsa ne ya April ni ko sang ni som ni palia ti chuang khanin Mizo language proficiency chungchanga hi chuni hi all samjong han soi leila heng na deal tu Mizo tong thiam anti ta chu class 10 HSLC standard a Mizo subject la an di angaya ani lo pon phaya le khan zirani point MIL Mizo subject an thanga di chon chuting bi ta chu pom man di boka
chuan chu tiang ang nei lo te chuanin Mizo language proficiency test an nei anga ya chunga chuan an pass anga ya chuan chu tianga Mizo language proficiency test an nei ni chuan qualifying chau ani dona mark akeng don lo ni final mark akeng don lo ni ti kan threble on ni he na dil na ta na document proof ho rim hi he na dil last date nulam pangam nei chau ani chuan in pomani don lo wa he na dil last date malama mi chau pomani don na chumem ji chu me ni som ni malama mi pomani nga me ni som ni malama mi poman don lo ti na ni he na dil tu te chuan in kin tuma mi tu te mo dor call mo direct la indirect mi dang dor call te phalani lawa chuan he na dil na ta na particulars detail kan pek zong zong te dik vek tur ni a chung te chu adik lo kan lo pe ni chuan chung wang chuan nol thei reject thei kan ni don ani tin he na dil tu te chuan in he na dil na konga eng stay chapo thil dik lo mu chu lo ni chuan chung wang chuan in an dil na nola an mani po disqualified thei ni don ani chuan he na dil tu ten document submit tur an ti huna a hun tiam chunga document an submit man lo ani chuan chu ti mi te po chu an candidate ni na disqualified thei an ni don bok ani ti ka kan lo fe don nia hei apoi mo khop maya document submit te le canvassing an ti maya midang tin thei na ta na midang roi kol chiang chi te po kha an ngai serious em ani chuan candidate te no chu thei na dan hi oma hei chu Mizoram Public Service Commission conduct of examination guidelines ang ni som ni patumina soyangin candidate te hi atul anga zirin examination hall atangin exam hall atangin an not chuak thaya tin unfair means antimaya rinom lo taka exam lo be tu te chu no chu te an ni don bok ani chuan chu tianga mo no chu tur te chu MPSC no exam reng exam thei to lo turin rem te ni bok don ani tin midang ti boy mo exam ve dang ti boy mo exam veng tu te ti boy tang chi te po rem thei an ni ani chu tianga mi te chu police ne na lan an ni anga police in a tulang in chung action na don ani chuan hetiang anga MPSC na exam guideline alo siam sang hi som ni patuma siam guideline som ni pakona on le true le 3 na so yanga MPSC na rem na lo pek to te po hi point heng na te hi an dil thei don lo ani chuan chu tiang bukin Mizoram Commission mai ba ka state dang commission ina rem na lo pek to te po in an dil thei don lo ani tin UPSC noi rem tok to te pan an dil thei don lo bok ani chuan sarkar na thoklai te chuan proper channelin an dil tur ani chuan heng na atana thil tool exam atana thil tool he advertisement kai noi thil tool rang te hi MPSC official website da thin ani dona kan longai ven don nia chuan exam man a hi a payment a hi UPI manga pek alo ni ani chuanin mobile number MPSC website a candidate in register na mobile number mang chawa siam UPI kaman turani entinan MPSC kanan soi cheng deunga entinan MPSC website emo web portal in register na phone number thoka UPI payment na nai man na tur entinan GPay lo ni pon GPay a MPSC website ai man tho phone number kha GPay a poi mang tur ti na ani ani chu chuan pian pung rol ban lo ten sarkar dan ding lai angin fee and pay ka ngai lo ani chuan heng na deal tu te na fee and pay to tereng reng hi engwang ma in refund thei ani lo ani chuan engemaw harsat na nei le hriat tim lo nei te kan lo omani chuan MPSC office an mo an helpline number 0389 359 6493 a office hun chungin zingdar somatanga laidar lin kara zo fia tereng ani bokani he na ta na syllabus poi mo te hi MPSC website da ani apoi mo ema wangin online registration chungchangi toite nan soilela heng na deal tu te chuanin MPSC online and web portal in register masaka chimin huwa deal nei submit turania deal na candidate te chuanin registration an ti kha MPSC official lamin an approve pot angai wangin heng na deal tum te chuanin arang lama registration hello ti a atm lo point atm te ne na rang taka kalwat angai ni ai lau chuanin MPSC official te in deal nan lo approve man lo palkan boina om thei ni ti khol lam chian lo na wanga ma chang rang wangin harsat na om thei ni a chu wangin heng na deal tum te chuanin ama lama deal na hilo pui wat tur ni ti soidu ni kan video te lo thrial sakabain kan lom le ni kan channel hi lo subscribe sakave ula la subscribe lo te kan
chu na thei ang angin min lo share dar sak ve dawn nia kan lawm e